Na oder vabim ekipo Pume, ekipo VIP Leaders in ekipo Sovic. Četrto mesto so osvojile Star Prvice. Tretje mesto ekipa VIP Leaders. Yes. Le kdo je zmagal? Kdo bo bolj glasen? Po glasnosti navijanja mislim, da bi si mogli deliti prvo mesto. To je pravo navijanje, vidite? Drugo mesto. Jaka, ti si pa že fajn utrijan, bolj malo piska zdaj. Red zbrk.